Table number 3, Ante Vrdoljak, Stojan Sekulović. Ante Vrdoljak, Stojan Sekulović, table number 3. Sada da vidimo može li Viktorija Osović pokvariti sve bugarsko finale u kategoriji do 90 kg na desnu ruku. Bravo! Još jednom za sve natjecatelje s finalima svih kategorija krenut ćemo otprilike 20 minuta nakon posljednjeg meča od kvalifikacijskog dijela. Once again, all our competitors will start with the final matches around 20 minutes after the final qualification match. Dakle, još jednom 20 minuta nakon posljednjeg meča krećemo s finalima. Andrija!